Justin Chohikire ho myaka nanagumoye hobera napakire bitosha mu katare ka Kabohe kandi ari kutura rushoroza muri Nyanga Ward Kabohe Division Shema Municipality no yashangwa mugera gwa mabanga fire kandi atekateka ko bayisurwe mbate bakamunagamu abo kuba bandize bamujura okukira munonga kumanya kamama Rembo kurana rwomagara genseji omucishobobo nkiki omukazi ogu ni mumanya abuka kija kiyari yo muhicomu yatandika kuremera umuyeye yakora umukatareke bitoke yapakira yapatkana abana yagizeho yabashomesa yabayisya kandi abazari irumu ngwino umukazi ogu wafa mazima batine nshunga bamwitajya shitwe no mukabo akaba natera esabuze bitoke sometimes back abari umutuze warushoroza ukabe natera kuba yenywerira kenjekeye umwe n'umwe atine micembi yonkito bakaze kintu kitwarebaha tware cyatukanga umutuma kubango go muntu yatwarwa twantumanya abantu tahiwitu konkeje nyo chimfuteka teko muri yebyo byona nensonga bakija batuhendera amazu tubatereza mpanda yitu ekikubo kumunyase nebintu cyone kifureje cyona njizura mizi abatura batugira ngo kuzukubashahisha tugwiciro hapoje batandika kwetara heru barukorega bantemba dia no kubiba twongere tuteke mwamani abako ibintu byo iraho bukabyakanya munonga konkatu betwaje rubusinge twaterera security berije wena tinku mechenda kubamo ukita muke kubonekora amajyango ngiye kwizamo konkatu kugezaho turwana se bintu ebyo tokajiro tokareba ntango guno wa security ari hapana nzakura murango kubitire yo muntu abemezi batera polisi muranga ngwabo kubaka bikabyami individual oyerinde kanso tuteke mu security lights ombetara kana na police na hejezeho patrol zo buzabeze ryomba kabata kutwita bati Abaima polisi ya Shema Central Station Kabohe yatwara mu birwa Justina Hiraro eriya Kabohe hele center ya kana kuceberwa obwo kuchondoza kuri kugenda misho Gashaka Mike atwachiri